Ndabasuje kandi mbifurije ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Byubasuhuza ni Fabrice Mporana nayo. Komisiyo y'Igihugu uburenganzira bwa muntu yatangaje ko ubucucike mu magororo yo mu Rwanda uyu mwaka wa 2024-2025 bwagabanyutseho 24.3% ugereranyije n'umwaka wari wabanje, kuko bwavuye ku 34.3% bigera ku 110%. Perezida w'iyi komisiyo Umurungi Providence yavuze yuko mu mpamvu zatumye ubucucike bugabanyuka harimo politiki yo gukemura ibibazo hatisunzwe inkiko nk'ubuhuza, gufungura by'agateganyo abantu bafunzwe ndetse n'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha. Yabigarutseho kuri wa 15 Ukwakira uyu mwaka ubwo yagizaga ku bagize inteko nshinga amategeko raporo y'ibikorwa bya Komisiyo y'Igihugu uburenganzira bwa muntu y'umwaka wa 2024-2025 na gahunda y'ibikorwa bya 2025-2026. Umurungi yagaragaje uko mu mpera za Kanama uyu mwaka ubucucike bwari bumaze kugera ku 103.6%, bishimangira yuko bukomeje kugenda bugabanyuka bitandukanye n'uko byari bimeze mbere. Ati uyu mwaka twabonye hari impinduka nziza igomba gukomeza gushyigikirwa. Igihe twakoraga igenzura mu kwezi kwa gatatu no kwa kane ubucucike bwari ku 110%, ariko ubwo twari turi gutunganya iyi raporo hari hamaze kugabanyuka 7%. Komisiyo yakoze igenzura ryubahiriza ry'uburenganzira bwa muntu mu magororo 18 ndetse no mu ngando icumbikiye abagororwa bakora igihano cy'imirimo ifitiye inyungu rusange muri kasho z'ubugenzacyaha 112 ndetse no mu bigo by'ingororamuco by'ibanze bigera kuri 29, mu bigo by'ingororamuco 5 no mu bigo 9 byita ku bageze mu zabukuru ndetse no mu ngo 3 by'umwihariko z'impinga nzima n'ibitaro mu bigo 5 byita ku barwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe. Umurungi Providence yagize ati nibyo kwishimira, ndetse mu mpamvu nyinshi harimo kuba amagororo amwe yaravuguruye kandi agasanwa, ariko hari benshi bagiye gufungurwa. Nizo gahunda z'ubuhuza zatangiye mu gutanga umusaruro. Haracyari kare kandi nibura biratanga ibimenyetso byiza by'uko zizakomeza gukoreshwa n'abantu ndetse bakabyumva zigashobora kuzatanga umusaruro. Raporo y'urwego rw'abacamanza na raporo yagaragaje mu mwaka w'ubucamanza 2024-2025 umubare w'imanza zarangiye mu buhuza wiyongereye ku kigero cya 32%, kuko zabaye 3.166 zivuye kuri 2.395 mu mwaka wa 2023-2024. Muri uwo mwaka kandi binyuze mu bwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha hakiwe imanza zingana by'umwihariko ni 11,846, ndetse bigaragaza yuko ziyongereye ugereranyije n'umwaka w'ubucamanza 2023-2024 ubwo imanza zarangiraga muri ubwo buryo by'umwihariko zari 9,851 zigera kuri 20%. Yavuze yuko ariko nubwo ubucucike bwagabanyutse hakiri ikibazo cy'amagororero, kandi by'umwihariko iki kibazo cy'inyubako zishaje ari kimwe mu nyubako zikomeje kubangamira, by'umwihariko harimo n'inyubako ya Ngoma ndetse na Rusizi. Yagaragaje ku mugaragaro yuko amagororero yagiye ashyirwamo ibyumba byashyizemo abarwayi b'indwara zitandukanye, by'umwihariko indwara zandura. Ibijyanye n'uburenganzira ku buzima, komisiyo yemeza yuko mu magororero hatangwa ubuvuzi mu gihe hakenewe ubwisumbuyeho, abantu bafunzwe bakoherezwa kujya mu bitaro. Uyu muyobozi kandi yavuze yuko ku bijyanye n'iyicarubozo rishobora gukorerwa abantu bafunzwe nabyo bigaragara mu mwaka wa 2024-2025. Ati ku bijyanye n'iyicarubozo ntabyo twasanze mu magororero. Komisiyo yerekanye ko nubwo imeze bityo kandi hari amagororero akirimo ubucucike buri hejuru nk'irya Huye n'irya Rusizi, aho usanga ari abantu bakiri hasi, ndetse hanagenzuwe kandi nka za kasho z'ubugenzacyaha aho zari zifungiyemo abantu bagera ku 5,927 barimo abagore 602, abana b'abahungu 211 n'abakobwa 18, mu gihe izirimo abantu benshi ari iya Gicumbi, Kabarondo ndetse na Gacurabwenge na Nyamata na Nyagatare ndetse na Kigabiro na Kirehe ndetse na Kimironko na Rusoro na Nyamabuye. Aha hose hakaba hagaragaraga ubucucike. Nshuti bakunzi, mbere yuko soza aya makuru ni munyemere mbibutse amakuru nabagejejeho mu kanya. Ihuriro rya mu Victoire n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatangaje ko ingabo z'iki gihugu zagabye ibitero mu bice rigenzura mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa
FC M23 Laurent Kanyuka mu gitondo cyo kuwa 15 Ukwakira 2025 yatangaje yuko ibitero byagizwemo uruhare n'imitwe yitwaje intwaro ya gisirikare ikorana na FARDC irimo Wazalendo. Ati FC M23 iramenyesha abenegihugu n'umuryango mpuzamahanga nk'uko bisanzwe ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa byagabye ibitero bikomeye mu bice bituyemo cyane, by'umwihariko ku bihinduro byacu muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'amasaha makeya i Doha hasinywe uburyo bwo guhagarika imirwano tariki ya 14 Ukwakira uyu mwaka. Kanyuka yasobanuye yuko ibindi birindiro bya FC M23 byagabweho ibitero byo ku butaka birimo Kadasomwa ndetse na Lubumbashi biherereye muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse na Gasake iherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye ibitero mu bice bigenzurwa na FC M23 nyuma yaho kuwa 14 Ukwakira 2025 abahagarariye impande zombi basinye i Doha muri Qatar amasezerano yo gushyiraho urwego ruhuriweho rugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Biteganyijwe yuko uru rwego ruzaba rugizwe n'abahagarariye leta ya Kongo na FC M23 bangana n'uyu mubare w'abantu bari boherejweyo. Indorerezi zihagarariye leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na leta ya Qatar n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari. Ni intambwe ikomeye yari yatewe yitezweho gufasha impande zombi no gukomeza ibiganiro nta nzitizi kugira ngo zigere ku masezerano y'amahoro arambye. Kanyuka yatangaje yuko uretse kuba ibi bitero by'ihuriro ry'ingabo za leta bishyira ubuzima bw'abaturage mu kanga, binabangamira gahunda y'amahoro bashyizeho ndetse yari i Doha muri Qatar. Ibi rero biragaragaza yuko Kongo ikomeje kuviyora aya masezerano bagiranye hariya i Doha muri Qatar. Gusa ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kintu iravuga kuri ibi birego bya M23 yatanze itabaza umuryango mpuzamahanga. Raila Odinga wabaye minisitiri w'intebe muri Kenya we yitabye Imana. Birumvikana yuko twahinduye ingingo. Raila Odinga wabaye minisitiri w'intebe muri Kenya yapfuye afite imyaka 80 y'amavuko ndetse akaba yaguye mu karere ka Karela azize guhagarara ku mutima mu gitondo cyo kuri wa 5 tariki ya 15 Ukwakira uyu mwaka. Amakuru aturuka muri Kenya avuga yuko Raila Odinga yaguye mu bitaro bivura amaso binakorana n'ubushakashatsi, by'umwihariko binakorana n'ikigo cy'ubushakashatsi biherereye mu karere ka Karela, ndetse umutima wamufashe ubwo yari muri siporo mu gitondo cyo kuri wa 3 azenguruka ibyo bitaro. Ndetse ubuyobozi bw'ibi bitaro yaguyemo bwatangaje yuko byari bimaze iminsi 5 bimwitaho bareba uburwayi afite, bareba niba koko yakira. Muri icyo gihe cyose kugeza n'uyu munsi yaherekezwaga na muganga usanzwe amwitaho ndetse n'umukobwa wiwe wari umurwaje kugira ngo barebe ko yakira. Ibyo bitaro byari bikunzwe cyane na Odinga kuko niwe mukobwa wiwe byamwitagaho ubwo yararwaye, n'umukobwa we byigize kumwitaho ubwo yararwaye ubuhumyi mu mwaka wa 2017 kubera udutsi dutwara amakuru y'amaraso twari twangiritse. Ibyo bitaro bikora ubuvuzi bw'amaso gusa, ntabwo bikora ubuvuzi bw'amaso gusa, ahubwo yabishimiye ko byita ku mukobwa we kugeza akize, ndetse abigaragariza icyizere guhera mu mwaka wa 2019 ari nabwo nawe yatangiye kubyivuzaho. Nshuti bakunzi bacu, tunifuriza by'umwihariko abanyakenya gukomeza kwihangana. Gusa ni munyemerere duhindure ingingo tuve mu gihugu cya Kenya aho hapfuye uyu munyepolitike wigize kuba minisitiri w'intebe w'iki gihugu, tujye mu gihugu cya Israel hakomeje kuba intambara. Israel, imiryango y'abashimuswe yemeje imyirondoro 3 by'umwihariko y'imirambo 4 indi ikaba yarasubijwe muri Hamas.